عاشقی و دانایی تو به زمان کس نده کردن بریم کس نده کردن بریم کرد جنده بی جنده بی قطعه آلا کردن جنده بی قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن بریم کس نده کردن بریم کرد جنده بی جنده بی قطعه آلا کردن جنده بی قطعه آلا کردن هم خوردن مریو کی مثل دیمان و پادیمان هر نشتمان دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن بریم کس نده کردن بریم کرد جنده بی جنده بی قطعه آلا کردن جنده بی قطعه آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیطان بابا خوی نشید بکن تاج جهان بابا خوی نشید بکن تاج جهان کس نده کردن بریم کس نده کردن بریم کرد جنده بی جنده بی قطعه آلا کردن جنده بی قطعه آلا کردن کرد نوکر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا. Hello dear friends at the International Poetry Festival in Costa Rica. Hello Susana, hello Norberto, hello all my friends. I am Hussein Habash from Kurdistan. I want to read a poem in Kurdish specially for the festival. جداهیا دنافبرا منو تدا جداهیا دنافبرا منو تدا او گوتلنگکی داویج سری دن و بچشک خاش پیالا میا خواب دخی لی بلی ازی دهمان دمیدا حکوم هفدکم و پیالا ایشه دن خاشخانه دا ودخم تو لسر فیسبوک وینیا دایکا خایا نوتسالی یا گو بتواهی جوانیا خاخ یادکه بلاو دکی لی بلی ازی نها روی دایکا خایا هفتی سالی یا بتواهی قجمراندنا خاخ یادکه ببیرتینم تو دایکا خا هر روز دبینی و روی وی رادموسی لی بلی ازی بیریا دایکا خایا گو من اوج 22 سالان دا تنی دو جاران دیتیه دکم هر روز وینیا وی به حسرت و شوات راد و موسم خدا دایک ما بپارزه تو همو پیشبازن لیستکا گو که تماشا دکی تو دکنی بجوش دبه شروع دکی و پیشگریا تیما خوادکی لی بلی ازی ایش امروبن خاین بلنگاز العفرینه دشوپینم وجبو فلاکتا گو بسر سری واندا هاتیه دقیرم دگریم غمگین دبم و پرد ایشم خوشکاتا مالک وی پر جوان دناوندا باجر دا هیا لی بلی هر دو خوشکین من بیوار و جه و بیمال بینا جبرکو مالباتا کجغوطا و یک دنج قلمون مالن وان هر دیان دا گیر کرنه تو بیک برای خارا رینشتی و هند فکرن بو چاوا میراتا مزن یا باب خوا لحف داوش بکن لی بلی ازی براوشا خوشکو براین خواین لسرانسری جیان بلا بوینا یان رویانا و یان جی هاتنا سرگین کرن از نکارم چارسری که جبو بو دست وان به هفگینم ببینم و ریکا وان درست بکم ولات تا آلمانیایا ولات من کردستانا و جداهیه که پرمزن دنابرا هر دو ولاتان ده هیا آلمانیا ده هر کلیکه که ده و ده هر دقیقه که ده به پیش دکوه و گشت ده
و کردستان جی ده هر کلیکه که دا و ده هر ثانیه که دا دی قرکرن و کشتن ولاتی تا تانگین لیوپارد هنارده دکه و بوان تانگان هلما داویه گودسینگا ولاتی مدامایه دی کشتن وجبر وی کیجی مروبن ولاتی من ین گوجنشکی واجمرنه و قرکرنه خلاص بینا تراون و سرلیدان پنابریه لولاتی تا یکو را دست دکن تو گاوش دایگا خوابیه دوی تدا کفچیه کی زیرین هبو و هینجی هیا و ادجی گاوش دایگا خوابیمه پیالا جحرید دوی مدابو و هینجی دوی مدایا او چند جداهین گودنا برا منو تدا ین گو من آنین سرزمین و ناخازم به ایشا خایا گوک جیویه کی گاو بگاو من را جروج از دایک بیمه تانها دجی بیتر بیجم و بردوام بکم لی تبی به جداهین دنا برا مدا از بتواهی تیدگی هیجم چما تو بجیان شاد بی و تیناگی هیجم و چما از جی بهیویما. Muchas gracias. ایوار باش تماشاوان هجا بنابه خوا عبدالباقی الحسینی و بنابه یکیتی اگشتی آنی بسکار روزنامه‌وان کرد روجاوای کردستان و هر وکی دیجی لسوریا از خیراتنی بوتوا دکم ایرو مجارک می تایبت مجارک می هجای جپی وارسن تی بلاف کرن گو خلقک جی خلقین پی وارسنن امیر سر هلبستی راوستن هلبستوانکی می گلکی بقدر گرام بوها ایرو میوانی میه بری گوز هرم جم وزوی پیشکش بکم حز دکم تشتکی درباری هلبستی جباره بیجم بس بری گوز درباری هلبستی بیجم ایرو ما اف خلق پار وکری سر سه مالپرا یک جی مالپرا منه اگر هات و تشتک الورنی بساند و الور در نکت منکارن هرن مالپرا پیف تیوی آنجی مالپرا میا یکی تیاگشتی نیوسکارو رو جمعوانم لورون کارن کومنتی خو بنویسینن و دمه یک کار درخه لسر شاشه و بخوینه کاوچ نویساندی هلبست بگومان جوره این توریا جهانیه و امجی وک ملتکی کرد توریا مهیه هلبست جیانا مده گلکی رولکی مزندلیزه و هلبستوانی ما جدما کبندو حتی ایرو رو ماشالله پرن قالك اجي هنرن باش هنريك باش لهواري هلبستي دكريه هلبست قوتنا الهفهاتنا انجي الهف هناينا هم كار بيجن قود فانتاسيا بابتان دا خود دهف هلبست بيفن خشكن و آوازن كود جاني مروفان دا دچينن او آوازن گو دجانی مروفا دچینن او گوتنن خوشک یه هلبستینه کرد لسر وی زمیننن او جیمین همی خلکن و نتوین دیتر جروجا گوهاتنه لسر روین گردونه او هلبستوان جمع پیدا دبن هگان وگرن دما بری او چراین کبن یعنی او چراین کبن یکو نورانیا هلبست دام خویا کرن چار کس انگلکی دنامد خویانن سیدای خانی جزیری علی حریری و فقی ایران بگمان مین آواجی گلک هنن امیرونی کارن گلک همین آواجی بیجن بگمان ماجن هیه قانی هیه گلک انسان هیجا هنن نکیمی واسیداین گو مدناف کرن و هلبستن و مخابن هین دست نداینه اگر هات روژه که کردستانک مچه بو و هیویا مگله که کردستان باشور دیه خودیل و هلبستوان می کلاسیک در کبن و هلبستن و بجنین جاره کلیتر
بێگومان هەلبەست divê çerxên bîsta de heger bên Rojavayê Kurdistan gelek nemerdên hêja gelek insanên nemir xwedan ber vê cûreya Tureyê û navên gelekî bilind di name de peyda bûn mîna Seydayê Cegerxwîn, Osman Sebrî, Seydayê Tîrê, Seydayê Keleş, Bêbuhar, mele Ehmedê Palo, mele Nûrî Hesarî gelek mîna va insanên qedirgiran û biha bi rastî jî di nave peyda bûn. Her wekî kesên ku bi zimanê erebî jî nivîsandin Hamid Bedirxan û mamostayê hêja Selîm Berekat. Bêguman insan dijî henin navên hêja henin em nikan hemî nava bixwînin lêbelê ev nifşên nû yê ku îro di helbestê de dinivîsîn di warê helbestê de mijûl dibin çi kesên bi zimanê Kurdî dinivîsîn çi kesên bi zimanê erebî dinivîsînin ciyê şanaziyê bo me em karin vê pirsê ji mêvanê xwe bikin wê demê ew karibe baş li ser helbesta nûjen jî rawestin. Em karin mêvanê xwe ne pêşkêş bikin ez û em we em silavekê lê bikin. Mêvanê min ê ezîz Husên Heweş tu bi xêr hatî. gelek spas ji te re û ji temaşevanên hêja re. Spas dikim. Tu sag ez gelkî îro kêfxweşim gotu mêvanê me ye, mêvanê Peyv TV ye, mêvanê Yekîtiya Giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê ye, her wekî tu mêvanê min e. Başım gelek spas. Berî ku ez em kêfxweşim gelekî. Berî ku ez pirsê xweş te bikim Husên Can, hinekî em ê li ser kurta jiyana te ji bo temaşevanan ve bêjin da ku baştir te naz bikin. وەگو دەنگل جەم te nizane veke hevdatan spasiyek taybet em ê ji bo kek Hevdal Xan Dîldarî hevalê me ew ji helbezvan e îro rot kontrolê de yê wê alîkariya me bike ji bo deng zelal bi wê demê ew kari kontrolek baş di warê deng de bide ji bo temaşevanên me jî aciz nebin û baş deng herwa. Temaşevanên hêja ez ê hinekî kurta jiyana hêja Husên ji we re bixwînim da ku em baştir wî naz bikin. Husên Heweş di sala 1970 de li gundê Şiyê herêma Efrînê ji dayîk bûye li Kurdistana Rojava ku îro ro Efrîna birîndar ketiye di bin destê Türkan de û çetên çekdar mixabil. Li dawiya sala 1996 berê xwe da Ewropa wek koçberekî û li Almanya bicî bû ez bawerim îro li bajarê Bonayê ew xwedî dibe. Berhemên wî maşallah heta vir cem dor hevdeyê pertûkên wî hene. Ez ê navê wa tenê bixwînim. Paş re ez û Husên Can em ê li ser wa rawestin û em karin hinekî derbarî wa biaxivin. Pertûka yekem noqbûna di nav gulan de. Noqbûna di nav gulan de sala 2022 hatiye belavkirin. Pertûka duwemîn revyayên ji çemên Evrosê re bibûrînin. Revyayê di çemên Evrosê re an jî Evrosê de ew jî pertûka duwemîn e. Ya siyemîn ji dilbijînên bilindtir e û ji newqa Xezalê xweşiktir e. Kitêba çaremîn windabûnên ji bo Selîm Berekat. Paş de mêje pirsin ku pertûk bi Kurdî nan bi Erebî ne ez bawerim piraniya wa bi zimanê Kurdî ye. A şeşa A Falling Angel bêguman ew bi îngilîzî ye. Ya heftan Xewnên di dîwêr de ew jî 2015 hatiye çapkirin. No pasêrin derbasbûn nabe ez bawerim bi zimanekî gerek bi Spanî be hatibe nivîsandin. Navnîşanê bi Spanî wekî jî bi Kurdî hatiye wergerandin. Dos Arboles an Dudar bi zimanê Spanî dîsa hatiye wergerandin. Tîmpost de Guyera an demên şer bi Kurdî. Ez li gor zanîna xwe ji we dixwînim eger bi îngilîzî be bi Spanî be
يعني بيجي تخوينم بهر وكي ديجي بزماني كردي کوپاجی جیجیفا آنجی دارین سرمست بکردی ناوی دارین سرمسته طایا بیهوکن آن بیهوکان او بزمان کردیه 2019 هاتی بلاف کرن برفا سور بزمان چینی هاتی ورگراندن پیس of آفرین پیس of کردستان آشتی بو آفرین آشتی بو کردستان بزمان انگلیزی و کردی هاتی بلاف کرن مری ده بوهر کانده گنگشه دکن مری ده بوهر کانده گنگشه دکن امی پاش لسرجی باخبن 2020 هاتی بلاف کرن پرتوکا داوی من روپلا من بلگه ویل سر روپلا فیسبوکا حسین جان مدید ناوی بیزاریا پیکرکی وستیایی پاش رامل سر ریجی راوستن حسین حبش ده 35 فستیوالن هلبسته یا ناونتوین لجیهانه چل آسیا چل اوروپا چل امریکا لاتینی بجدار بویه و هر دمجی نوکنو نرین هلبستا کردستانی خدای پیشکش کرن وکیکی کردستانی و تجاری نگوتی از سوری من آنجی از جالی وامن از کردم کردستانی من هلبستا من جی کردستانی هاتی آفراندم تو هر بجی هجا حسین امیل ور راوستن باش را زی پرسی خوشتا بکن اگر متش تکیم کرده ده کرتجیانا تده ویده متوجی کاره لیزی ده تمام فرمو کرم کنم باس باش حسین جان امی پرسا یکم امیشته بکن امی درباری هلبسته چما هلبجارتنا هلبسته هلبست بو حسين حبش چیه هلبست قالوا بس لهفاتنا قوتنا عنن وهناك آوازن وياك كارب في هلبست بني سينا فرمو عمود سي برس كده وكرن قالك سباس وقت ديسا دوباره دكم هلبست براستي كاركي قالكي زحمة نبيساندنا هلبست يجي قالك زحمة يعني همانا قوتنا الهفد بينن ووقت بين يعني وقت بين قافية ودربة هلبست بركوريال هلبست جريداي هستي ملاتايا جريداي وقت بين رامان وكولتور وجايا ملاتايا براستي دسبيك ودامزراندنا دنيا بوردكم هلبستي خلكي دسپیکر يعني وقت بين مروفن دسپیک جیانا خواو کرنه دوشکفتا دا لسر داران لسر زناران هلبست نمیستادن هستد خادو بودن نه يعني تکاری به هلبست و نه هلبست بس هستد خادو بودن جبر ویجی هلبست پر گریدای وجدان ملتای گریدای خوناوانا هلبست تم و تم بمروفي كرد رابي بالسريت شيام بشربان رامبي يعني هلبس براستيجي برولك مزن د روشا كردي وكردستان داليستي جبو من هلبست براستي نكاركي وسم وقت مقوتي حسانه هلبست وقت بين وستاندنك تايبته خواندنك پر فرح دخوازي وقت بين تجربان پر مزن يعني تی خواستن وقت دبی تدبی وقت ریل که دبی دگرک پر تشتا ببینه پر خونا ببینه پر دارا ببینه پر چی بی کناس بکی پر جینا يعني پر گره بکی حتی بزانه بیش بو هلبست که بنفسینه براستی جی اف تشی گلک بالکشه وقتی مرا هلبست نویسان دبی مرا خودی تجرباک مزن ده شبرویجی هلبس زو بدست مرا ناکده و بدست مرا جکت یک جارا وقت بین یا تبسر کت یا تبسر نکدی تویج نزانه يعني او جی بگمانه يعني بله سپاس گلکی باش اگر کارم بیجن هلبست الجم حسين حبش چندی جواره وی کلاسیک و گوهستیه و بشیوه خواه هلبست پیشکش کرده
براستی دەستپێکی یەک وەخت هەلبەستوان گاوا دەنووسینێ دەبن باندۆرە پڕ هەلبەستاندایە دەبن باندۆرە پڕ هەلبەستواناندایە ینی ژیانە مدە دەستپێکی حامل بەدرخان ڕۆلک مەزن لیسی بەرگ و هەلبەستوانێ بناو و دەنگ بی و هەلبەستوانێ گوند بی مەدەدیت وەک دەبێن خەلکە ڕێزەوی دەگرێ قەدر و قیمەتێوی هەبی يعني از بوار دكم دسبيكي او ماموستي بي يعني بشتي دمكي وقت بين خو بيش دخينيت هالبس خو بيش دخينيت تدخينيت جيان دكيت تمازن دبي بتمانية خو از بوار دكم اجبن باندوري بركسو دركاتم يعني من وقت بين هالبست خو وك بصمي تليه خو من شيكر يعني او قالك بالکشک وقتی هەلبەستوان خود بن باندور کەس نبینه يعني ڕێزگار بکی يعني و هەوڵدانێ بکی وەک دەبێن خۆ چیە کانێ چ بکی ji بۆ هەلبەستێ ئەو و چ کری دەبێ هەلبەستوان تم لە خۆ vegere li tecrüba xwe vegere کێماسیا wî dikidayê dikida karê wek dibên helbesta xwe pêşxînê وەکە دەبێژن هەلبەستوان ڕەخنەگەرێ دەستپێکی ji بۆ هەلبەستا خۆ دەبێ ینی دەبێ تم دوێ شەکێدا بێ دوێ یان تجارە ڕازی نەبێجە ji rewşa xwe خلاص ez هەلبەستوانم دەبێ ez baş dinivîsînim ez tiştînî wek dibên hêja pêşkêş dikim dibê ne wisa bê dibê هەلبەستوان tim بفكري وهو شاگرد ji بۆ هەلبەستێ تم دەبێ خۆ pêşxînê tim dibێ اجتهاد کێ و وەک دەبێن ئەو تەجروبە خۆ ئاستەک بلند کینێ ev jî hemû hewildanin yani dibê tu helbestvan negiştî wek dibên wê qadê dibê ez giştim ser ez giştim azmanê helbestê baniya helbestê û ez xelas neba kes digînê min birastî helbest nivîsandina helbestê ev karkî gelek zehmet wek min gotî û dibê tim mera amade bê ji bo xwe pêşxînê bi pir yani wek min gotî fermo تو هر بيجي سپاس گلکی و برسواته بێگومان کە حسێن تژی دەبینێ گەلک مرۆڤên هێژا ئیرۆ مەچوپینن و گەلک کۆمەنتاری واژێ هەنن پرسێوا هەنن و سلاوی من و te ji bo wahiyê bêguman gelek ji wa helbestvanên jî helbestvan çavê min li navê mizgîn hesko ket silav û rêz bo wê ji bo hemî kesên ku ji me dinivîsîn va helbestvan rojdiyar hemê jî dinivîsîne slavê me bo wî jî henin bêguman em ê pirsê wa vegerin بەڵام پرسێ خوا خەلاص بکەن هەگەر پرسێ گەلێکی گرنگ هەبێ ئەمێ دەمێ لێ vegeriن مامۆستا em karin hinekî vegerin paş dema helbestvanên me yî klasîk min di pêşgotinê jî got مينا سيداي خاني سيداي جزيري قاني ماجن حريري همية وكسن كلاسيك قالوا باندور التنكرن وروكي ديجي نفشن مي بيداوي تماما بحثا سيداي جغر خوينكر وسيداي كلاش وسيداي تيريش يعني براسية وزخمك جا هلبستن كلاسيك هانين هولي چما تو هناكي يعني نكد بن باندوراوا تبري خود جيد دا هلبستان وجن شما هلبستان وجن ونا هلبستا كلاسيك براستی دوی او ناونتا گوتنه و پر ناوندن هنه ماموستان مزن ده هلبست دا نویساندن هلبستان دا لی دوی وقت دبین جان تیگو هارتن وقت دبین حروج لفک مزن ده جانه دا چه دبین او نخورد از نما خورد دمینم يعني واري هلبستا كلاسيكي بنفسي براسي برتشتادن جوهارتن يعني وقت بين دما وان هلبست نفسهم براسي پر زحمت كيشيك دكشاندن يعني او آگاهی تنبین بلگت دست دیوان تنبین دیوان تنبین
روزنامات هنا بين پرتوک کم بین یعنی گور وان گور وقت امکانیا خواه دا یعنی خدمت کرن و دوی دوک مجی وان بخوینن جه سویده ورگرن جبو حرمتی جبو پاشخانه خواه دولمند بکن لی دوی مراد بن باندورا کسی دا نمینه براستی هلبست وان دوی شاگرد هلبستی به من دست بگی بود نه شاگرد هلبست وان آبه براستی یعنی دوی مرا سویده جه هلبستی ورگره و جه تجربه جه خواندنه جه پر تشتا مرا وقت بین استفاده بگره و سویده جوان بستینه وقت بین رزق مزن جوان رهیا وان بنگه دینا لی دوی هلبستوان خود بن باندورا وان دا نبینه و وقت بین خودتم بپیش خینه یعنی باور دکم هلبستو کلاسیکی دوره یعنی رولاوی پرکین بیو پر نما یعنی او جبرگو دنیا هات گهارتن هلبست شیوای ها گهارت هلبستوان وقت بین تشتد خواه پیش خستن او ریکت خواهی نویساندنه هموتش پیش کت یعنی نما وقت ویدمه براستی پر تشتاد گهارتن بله سپاس گلکی بگمان وقت جار کلیجی مگوت گلک هوالین هیجا کومنتاری خود نویسیم پرسی خود کن عینی پرسی گو مدانینن عینون فی پرسی دوباره دکن خوشکا میاسا جی پرسکری درباری باندورا حامد بدرخان سرتا او بنا پرسی من دانن هر وکیلی جی حوال جیان بدرخان پرسکری او جی بنا پرسی من دانن دما کو ام گیان برداوی و پرسین گو منکر بین هم کارن دیسا دوباره بکن از کارمیوی دمی پرساج کت حسین بکن باش حسین جان امی بین سر نفشنو ایرو رو هلبستا نوجن هلبسوان می نوجن چندی گهانن و استا جیهانی دواری نفساندنا هلبستا کردی ده گل گازل براسی تکرن یعنی اگرم بیجم دوی دما داویده ما مهرجان هلبستا کردی لدار خست لإسنة باجار إسنة ألمانيا قالك إنسان رخنوان هبون رخن كرن كوتن هلبستا كردي هين دوي خملو خيالا خويا كفن ديه خو بيش نخستيه آلاوه نوي كلاسيكن تشتن نوجن تيتنن هرور أو إيقاعة موسيقية جنبيجن أو آوازيوه أو آوازيوه وسازيوه عند يا كلاسيكا كفن يعني تشتكينو نانينن قالوا تي درباري هلبستا نوجن هلبزبان ميك وإيرو روب هلبستا نوجن نيسينن مرينا تي درباري واتشي فرما يعني براسي نرينا من نوك نرينا وقت بين ببي رشبيني ببي نبي رنجي براسي ناب حموم اللاتون دا هلبسوان تشي ناب حموم هلبسوان وقت بين الأفطق بلندابن وهلبسوان مباشبن يعني دمات دنريج هقل الرجعابة وياجي الكردستان بينش هلبسوان باشبن براسي هلبست دا أفطق بلندايا هلبست دا جي وي بلندا وبراستيش از دبينم هلبستو كردي جور نرينا من جور شوباندنا من جيرا هلبستو كردي لأفطق بلندا يعني از نانر وقت بين خورتكي وقت هاتي يعني هناك هلبستي تشود نفسين حمو يعني هلبستوان همي مازن دجيانه دا او جيك جارا تشود نفسين يعني دي گومان نکنه تم سوياتك بنفسين از دبينم هلبستو كردي دا أفطق بلندا وقتی ورگري وقتی تببر هلبستا جیانه ده از بار دکم دمیزین دائه بسر کده یعنی تجاری دانا کده هلبست واند نو داف کرده دا براستیجی او جی یعنی تبینه بکلک بلند نفسینن تشت نوجان تدبینه وینای نو ده هلبست واند تدبینه تشت نو درباز دبن يعني بطايبات في هلبستان واند يعني چند هلبستوانان لأوروبا از دبيم يعني دبن باندورا وقت دبين إيقاع جيانا أوروبي دانا وبر براستيجي هلبستك
بلند نفسينا از برشمين لهالبسطة كردي نارن هالبسطة كردي تكتر كبي ميزيني وقتا وري ورقاراندن وبتدي برهفده بهالبسطة جياني را وإذا ميت كاري ببي هالبسطة كردي دكودايا اللي مخابن كرد ورقاري ناكن هالبسطة يعني نبس هالبسطة دويجي ده حمو ويجي ده رومان جيناتي ورقاراندن وقت بين شانو جيناتي ورقاراندن هالبس جيناتي ورقاراندن خيط ناس ناكي يعني وأزبوار دكم أب نريند الرش الدنرنجي إيه يعني ببورينج بلكي أبرخنك هنكي تند بي إذا بيرخنيج دكن بكردين زانا بخوينم برجي هالي براسي هما بيستنز هل بس لو كردي تشاوتو خلاص يعني جا وان ميجي وان دو وسا چه بي يعني أبجي ندرست براسي دبي مرا بخوينه مرا ببينه مرا زانه بي كردي بخوينه وقت دبين مرا زانه بي تشاو هل بس دلوي تشاو چه دبي تجي فين بكي حتى تي بقي شيء تزانه به هالبس شيء نه هم وقت بين هم ما بيستي هالبس لو كردي نباشه هم نباشه أبجي ندرسته دیسا خوشکا میاسا درکتی شاویش او پرس دیسا پرسه به بابا میجوان سپاس بو همی کساره براستی گلک هلبزوان نیجا ایرو مچوپینن مینا بونیا جگر خوین و هلوکی نایف چور او جی دوست کیمی عزیزه و هلبزوانه سلاو ریز بوی لقام شود بینه پیشنیا اکی که دبی وکی کومیتا که جهن کسن هلبجارتی بس بو برنامه کومنتارا کت چولو بخوینن اشکار ماتره پیشنیار وکی کومیتا که جهن کسن هلبجارتی کو بدن رخنوان لسر آستا کردستانی او مبستا رخنا هلبستا کردی کارب او هلبست شاوا کارب پیش کرده پیش روجده مبستاوی اوه تکاره گوتنه که دو درباری بیجه که حسین و پاشره ام هلبستا کشت خوازن جبن خورتا کی گوتبو هم جانا بلا هلبستا جیبه خوندن مگوتی تمام پیشتی گوت برسله بید تجمر هلبستا که بخوین يعني براسي بيشنيار باشه بس من جور تجربه من يعني از كاري جواكي كاري وقت دبين وقت كمالا زحمات الكرد بعد دارا كار بكن نظام يعني من تجربان من فر امسر نكتم براسي بس تي دبي وقت دبين مرا لخا مرا خا بگره مرا تجربه خو هر جار مرا بیجی تگیشتی کدره چه دکی چه ناکی تبخاخ لخا او بکی يعني لخا بگره و اوجی وک رخناری يعني تبخا وقتی تزانه از براستی من گور تجربه من دریج نویساندن هلبسته از آنم کجان هلبسته من چوتی تدای و کجان چوتی تدا تنه يعني از بخا زانم چواه يعني لی نرینا خواندوانجی وقت بين رولك برما زندگیزی هناك از هلبست خواهد بینم گلک نخوشن يعني يجي دبين گلک خوشن يعني افجي وقت بين تشيش هر کس تشيش خواهش بو خواندن هلبستی و جبو خواندن پیوه بله هجا حسين بس خوياي صورة جمتا راوستياي دنگه تتنيته از كارم بري قوت هلبستا خوشي بخونا هنه كانن هوالي من لسر رو پلا من متشوفينن کومنتاری والدر درناك هدن از هیویدارم قون هن سر رو پلا پیف تیوی آن رو پلا نویسکار رو روزنامه‌وانان لور هن کومنتاری خود بنویسینن مینا ادریس عمر خوشکا می هجا دیلان شوقی هلبزوان نامه لازگین دیرونی او جی هلبزوان کیجایه همی کسن هجا سلاو رجبو و تباهنن اگر کومنتاری والجمع سر رو پلی نخویابه رو پلا من نی سر شاشه دیمک کنهرن سر پیف تیوی آن هنهرن رو پلا نویسکار روزنامه‌وانان لور کومنتاری خود بنویسینن هجا حسين قلت آمده به تجمل هلبسته که بخوین و گلکی باشو وانا قلت اني هلبستي بخوينج برقو من مجي حاضر خو لكن از قلت فيديو بشي تمام ازيام وياك هلبست بخوينم يعني گلکی باشو بس وقو صورت جبت راوستياي از نبا هدیدار مش كاكي مي كنترول اگر اشكالي كابل جبت تحسين سراز بكو نظام سرعت جمع درد كبير يعني از
دبي قول جمع بينك باش فرمو هيجي أحسن. أري بس برسك حتى از أودك. إيه تمام أما كارم إن هن برسا وكنا دبي سباس بو برسا كاك حسين هر وكي بيجي أم كارم برسنا أدب خوينين واي كك لازقين الشعر هو الشعر بأي شكل كان أو لون سلابو ليش بوتاجي كك لازقين كك عبدالله برسن هبن تايبت تجمع ديني سر أكراني وقال كي باش بي باوی محمود به هلبستا کردی که افراندن یک ام هرکیینا هست و رامان پینوسا خواه لبر دست خوندوانان تیدانین دیاری گل دبه چروس کت ده دلی وی داته و ده کبه هست دلی و شادکه سپاس کت باوی محمود خسکا باشتر بهاتانا خوندن هالبزران رجديار حمي سلافو ريز بوتا ما مستحسن سن حبشة يا غالي كم نعلم من الشعر الكلاسيكي قواعد وضوابط وبحور سؤالي ما هي ضوابط وشروط الشعر الحر منكم نتعلم ونتعظ بيجو ما نف برسن هن ما برسن مده نظام جاك حسين أنا أمدبه أنا دنجي فكن جبر خوياي سر واي فيه كك حسين اگر برگوه کادرینش بر دنگ بدانك هي الجنكة وباش بانا بلي تمام از کارم هل بس بكرت جلك كرت بخوينا مازن زانو قاعد در فتابي فرم دلوباني چويكا كي هيلينا خوا لسر دارك بلند چيكر داري دستین خوا لبر خدا و گرتن و گود خدایو لبر تدگرم گوت با هوزان بر بمن و نشینی اوی راسي من حاضري خونه كري برسوبك از نه آماده مجبو خواندني من نزاني خواندن جهاية دنگي مجي قرتي بو تمام هيجا حسين مكارب الفيديو يقول تجمرش عندنا مكارنوات يخنشونا هالبسيدي بله برسك دهات كرن درباري باندورا هلبستن عربي لسرتا انجي هلبستن الماني ايرورو هذا دمك دريشت الألمانيا وهذا وكي بيجي تشان داتي يا سركة قلت السوري أنجي روجافاي كردستان تورقت تشان دا عربي بو قالوا شونا تشان دا عربي وتشان دا ألماني بهالبستي تدا حتى تشرا دي هاتي قنجاندن براستيجي وقت بين من بعربي نبيسون دسبيكي من بعربي نبيسون واز باردكم هدي دبج عربي بارد دم يعني از نزانم ليه ام محمود بن باندورو هلبستا عربي تو دس بيكي ما او كرج برغو دس وقتي ام خورت جينج وقت بين لزانينجاي بين هلبستا عربي دخان برغو زمان جب دس ما دو باتنا بين باندورو جليس ليه تمز دبيجم يعني باندورو حموتشتي يعني هيا دبي بس ليه تو ريك خاطايبات ببيني هلبستا تو ريكو نادي تم بميني دريكت خلكي راه يعني لو ريكت خلكي راه جيتي زوجي خلكي بيجند تي درخني يعني او اي زانب كوبا دار كوبا تي يعني برغو غريكوتا تنبي خلت دبينت دريكت خلكي راه داري ليه دبي من هلبستي بالماني دخوينم هنجارة بانجليزي دخوينم براستيجي يعني هلبست قالك فريا وقت بين دريايا يعني ارض عزمانه تنكوري سويديش حمو يعني يكجار از هالبسوان تي از ناس تكم هين تكاسي ناس ناكري از ببينم هالبستن قالك بلن نبي سواندن قالك بزباني الانجليزي يجب الماني يعني از او براستيجي قرامج قالك رولك مازن دليزي از
يعني هر فستیوالی که باشدار دبن پنجی شیست هفتی حتی صد هلبستوان باشدار دبه پرسێمە گفتگو دەرباری چه دبه هێژە حسێن پرسێمە دەرباری چوونێتە و أري بس يعني بس كانوا مش وقت دبين مرة هلبستوان ناستك يعني هو نما تدبن باندورو هلبستو عربي دا إمن أز دبي خوصة دبين يعني بلكي نما ندبن باندورو هلبستو عربي دا من ندبن باندورو هلبستو ألماني دا من نه إنجليزي بن باندورو هلبستو جياني دا يعني از جي سويدي ورد كرم ند باندورو دا جي مجي يعني از حولدان خادكم قريك ويريكي يعني من از بواردكم ريكي خاشي كري يعني از بهيفي مصابه يعني از دخوازم ويريكي كير بكم فرح بكم خاشق بكم يعني حسين جان ما بس تامش برسي او بو بس بري جواز برسا خو بكن البوارم قالك سورة جنت شي ببه هفالي ميل كنترول بيجين دبي بلا درك وجارب دي درباز بيش بس سورة جنت جمديه خلك ولو بس سورة تدبين دنجي تتني دبيزن يعني سورة جنت صار بويه اگر تكارب درك وجارب درباز بي باشكو هيفال هيجانو بكارن هلبستكي يحسن حبش يجي حسين حبش دينن وليجو دابك حتى أبو بقرة هذا أسبك زبيروك سري مدى زبيروك زيبرا بايا كجا هلبستي لسر بشتا أسبي خون روانا جنشكي و دبا پرپری و بر به آسمان بلند و دفره وای کره با لسر پشتا فیل کنوکه دنگه کی خوش دستره و دسر بیولا ویا دریج را آخوش دکه وای زاروک روک لسر پشتا شیر پوز بلنده هزار و ناهی دیاری روی خلکی دکه و جوان را به گرماهی به چپکان دخه وای کچکا غریبی لسر پشتا پلنگی هزداره دستین خواه چه ارد و عظیمان را لبا دکه و دهناسا جبیر کرنه دا وندا دبه ووايا كري سيوي لهفكتي يكو جا أوركي بهوري بيوي لسر پشتا ميموني باوزي بردا وردا بهفرا بزيورن بسري مدا أسبكي زفيروك دزيورا 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 بيوستاندن دزيورا حسین حبش aus Kurdistan. هفالين هيجا جرب إيفار باش هيجا حسين از باورم حسين جان لجنتا تشتك ذكرية يعني لايفك ذكرية دويتو بقري دنجي بقري جبو دنج جمع صافي بده زلال بده الجنتا تشتك ذكرية هيدا اگر صار فيسبوك اخوة داني بسر دنج جور بكر بس دنجي خطاني بدنا درجة كي دنج تبليها بده بيجو مان قالك حوالة كومنتاري خالص عندنا إذا دنج جبتها بقول قالك حوال مينا هنرمندي هجا خليل عبد القادر تشتكي خوشكني بساندية هر وكي رضوان خورسي أو يجي تشتكي هجا أزيفي برسي اشتر بخينم هجا حسين وباشا زي هالبرسي خوا اللي بيقالوا هالبزوان حسين نوجنيين چاوا دبینی د آلی پیوانده وینیانده دیمنانده و ناوروکنده کار برسوای بیکه حسین تمام د نوجنبین د حموتشتان دای يعني د ناواروکه دای د پیوه دای د وقت بین د حموتشتی دا نوجنیا هلبسته بیره دکی او
وقت بين بابته دبيجي أوجي رولك مازن يعني أو بابتجي هندري هلبست يجي رولك مازن دليزي نوجنبين وسع يعني وقت بين جريداي تشتيل الجياني دقاومي تشتيل وقت بين دناف ملتان دا دناف تدار دناف سوكي دا تداري ميخانه تداري يعني تحموت شتات تدبيني او ديلي هلبس جور نبيساندنا هلبس وان جيرا نو جنبي لنا نو جنبي يعني او بي دليزي بي كوري بريبا بي هلبستي يعني حمو باباتنا تقولتنا حمو تشتد قولتنا براسي او نوجانيه تشيدك يعني بله بيغومان وارتمي هجا دوست ملت الكرد دكتور بلال غازي القرعان سلاف وريج بويانه. تحيه لك دكتورنا العزيز، وحابين هيك نستضيفك شي يوم ونحكي عن البحوث اللي انت عم تشتغل عليها في المجال العلمي. شكرا لوجودك معنا، وتحيه مني ومن الشاعر حسين حبش لك. امي فكر برسي خوك حسين دگرین خوا تچویا 35 فستیوالن نتوی جهانی تهلبستا خو خوندیه هردم جی تو هلبستا کردستان ناو دکواناده تتخوینه و تو خود پیشکش کرن وکی کردستانی گلو گهدارین تا یقول تا گهدار دکن او ولات بناوی کردستان چندی پی هست بونن چندی پی حسیانن دریا و خوندناتی هلبسته دماغته و هلبسته خو پیشکش دکن كيف قال لك برسك بالكيشة يعني وقضاء يعني هل أتم دبيجم هالبزواني كرد قضاء بشداري فستيفال كي دبي يجي تشتكي لابنا توي دبي دبر سيبر زيدي هالبزوان دنن يعني سر مليوي يعني يعني وقت يعني تجبرقو نتني هلبست تاني فيش تلبس خون خالتي برسكي دبي كرد سر كردا ده برسن سر روشا كردستان ده برسن روشا ملتي كرد برسن بديت برسن وحمول بدي براسي يجارة إيشك مزنج مراشيه دكي دبي تجوار خبر دي جوار بيجي كرد تشروشي بجين هنك جيزانن يعني تين دخوازن وقت بين هنك آگاهيجي هوج بدنتا واشتاجي ببن يعني براسيجي يعني دبي وقتها از هلبست و کردیش دخوینم براستی باندور که يعني او دبینن از مجار که پاریس خوند هلبستوانک امریکی مرابی يعني كردي خان قوام خاندي رابي بدي سماغرت يعني رابي راقصي يجبر موسيقى زمان كردي من عجب عم قال خوش يعني ابي برب دليم شي براستي از كيف خوش بيم از يعني المكسيكو سيتي من جارك خان من يعني هالبسوان براسي فر قورة وبنابو دنگ جياني ذهبين من هالبست دياري ويدمي وقت بين شر كردا وأب تشاتنا قالك دجوار بي يعني وقتها من خان هالبست مقاز بيه هالبسوان دياري شربان كردتم وبراسي جي هر كيف خوش بين حمورا بيجي جي خو وقت بين ديتشاكو باقصتن هالبسوان وقت بين ويدميجي شربان ما براسيجي خباتك برمازن دكن هينجي دكن سباسيون دكن يعني باندورك هاي خلد خوازي زانه بملاتي كردشي ويجايا كردشية يعني أبجي تشي قالك باشا قابا أببين هالبسوانة كرد نبيسكات كرد بشداري فستیوالا ببن سر روشا کرد و کردستان ببن يعني ابو سر ملي محموها يعني تيشوا ويجايا كردي وري ناسكرين اگر كردك يا جدو كرد يا جده كرد بيسكارن كرد سر ملي خوراناكن ويجايا كردي سرنا اخفن بلاناكن سر روشا كرد و كردستان ببن ابجي براستي دبي ام بكن يعني دبي ازم توي بيسكار هالبستوان دبي تشتي بكن يعني
يعني تجاري من نديتي يعني از في راستيجي بيج من تجاري نديتي از كيمتري هالبسوان جياني ما جبرقو هالبسوان كردم از برامبري وان حمو هالبسوان يعني هالبسوان بر اندامي نوبلين بر هالبسوان قلق دورا مثلا موك هفن تجاري جداهي تنايا هلبسته بين وجور باندور هلبس السر جهداران والسر يعني اد بشتار بينا هو رولك مازن دليزي نا شخص وكساياتي هلبسوان راستيجي از بينم تي پجراندن هلبسنا كوردي گلك تي پجراندن بيجي باشه سنجان دما كوت تزيدين جم تقود بكم دما قلت دوا مهرجانا و فستیوالات تی بشدار دبه و تی هلبستوان دی گهدار دکه و تی هلبستا خوا اگر وک هلبستوان لهنبری و هلبستن یدی گلو چندی دوا فستیوالا ده ته جهنریا هلبسته لجم نتوين ديتر الولاتين ديتر تقزنج كريه وتا خستي خزمتا هلبستا كردي الان خستي خزمتا هلبستا خودت يعني از گواز دارم جی کی از براستی جی نبست هلبست جمرا وقت هلبست قلق مهم وقلق او يعني بدي هلبست بخينن وقت بين ببروغراما فستيفالي وقت بين براستی ببین ليه از دارم دبینم يعني از دارم جهد دیروکی دگرم دارم وقت بين بعربي دين متحف موزين وان او دكم از دارم سيكاد دارم از دارم ميخانه از دبینم يعني از باش گهداروانی که باشم از وارد کمش هلبس راز گهدار بکم يعني هلبس من قادم بلندان هلبس من يعني نيفن يعني هلبس وان قالك باش ليه از جوان حمو وقت بين پاشخانه که مزن چه دکم جگره جديتني هالبسوان هو جديتني دوينه وقت بيجن گفتگو داندن و استاندن بهالبسوان رايه او رولك مازن دليزيك هالبستا خواب شويه كي نو بنفسني شويه كي نوك كاسي نوك هالبسوان كي وقت بينج تم دمولا خاضه يعني او يعني رولك مازن تيليسكاندن وقتی داره خلقی دبینی و هالبسوانه دبینی از واردكم ما بتشتكي پر رولك مازن سر هالبسطة مليستي يعني هر بيجي حوالا ما دي سامي بقى بتعليقة بس اشكر ما ترى صحيح أمي هالبس أمي تعليقة أنجي كومنتارا قردان ميرا سلافو رجبوي حوالا تنجاي بدي صحيح وكل كردي شريف يحب أرضه وقضيته الكردية هو سفير لبلده كردستان في كل أنحاء العالم ويعطي صورة مشرقة لبلده ورم مياسا جتشتا خوشكني لسان دبو بوس تعليق السر بكم زي مياسا بين مسر شاشين بالعمل الذي يقوم به الشاعر حسين ما يعادل حزب سياسي لينشر القضية الكردية بين دول العالم بيجومان صحيح الحكي هقد كردي جيزانه بيجومان يعني از حسين جزود تشوبينم ودماكو هرتم لفستيفال ده خو پیشکش دك وک هالبزانه کی کردستانی انجي دبي يعني ليفر يكار بيجولا سوريا مجي سوريا من يكار بيش كردستاني من ده وقت او در فتح بيك كردستاني من بيجومان باشتره جو خوا وك ولاتين سوري خو پیشکش بك تي كومنتار كيف كرم بك براستيجي يعني از دخوازم تشكي بيجم يعني از السر فستيفال فرد كم دبي كردستاني تيكني نجبو تشتكي يعني بر تشتكي حسانة كرد تش كردستاني يعني او تجاري ألماني نابش فرنسا ما وتجاري جي اسباني نابش جي اكوادورم يعني بتشكي نورمال كردستاني چما زيب ناوي يعني سوريا يعني هالبستوان سوريا وقت بين برن قارب ناوي سوريا او بكن وتشكي بالكش از دخوازم بيجم لحمو جيانه وقابات بأسوري ما تعربه هبا بيقوان يعني قور تجربة من قور داندن و استاندن من نيويورك دو بقر و هر
مكسيك وهر كوستاريكا وهر صيني وهر تبي السوري متعربة هين كاس نزاني كرد سوريا هنا تناري يعني بشي شربون ما خبات كرن أو كرن يعني هات الناس كرن هناكي لسوريا سوريان أرابيك ريبوبليك يعني الدنيا تبدأ يعني هين الجمهورية العربية السورية يعني ونبس أبتني هين بشاري صاروكيتا يعني وهنا أولا النظام رادكي أوجي أولاتا يعني أفجي جرك مرابط شيء باش ظالم يعني يعني وقت ما قلت بحصاني تكررتش كردستاني يعني فرد كمش بالي بالي مهكي نركي متري مهكي مرة مصرية والنبي صون قمت دعوات جواتار دشين تباري فستيفالك باش تعرف بالجامعة موجود بس شرط كيما هي بالجبين أزي وارم يعني الشرط خويش سر فرضك يعني نب أوي وندرم يعني موجود جراك بك حسين حبا شاعر من كردستان إذا وقت بين مكتوبة نفجري أزناتي قلت يعني خارج بيت شيء أبي موجود أبسولوت يعني وقت بين بيجو مال أزناتي وامج وزارات روشنبيرية ببرسن از بارد كم برسين نبرسين ليه تبارسب ندون يعني أزنار يعني يعني كما مصري چه دجمانتی خوب کردار هن چما کردستانی نپجر يعني چما ازید بشتار نیویورک بشتار بون بنابی کردستانی و ازم تایوان بنابی کردستانی و ازم کوستاریکا بنابی کردستانی از يعني ولات که عرب مقابلات اجوا قبيلات مراسي مصابه يعني لا يعني حكي طبيعي وفيزيائيه تمام حسين جان بيجو ما نو منتاليتيتا عربة هين دشونوار ما يعني دقلكي باشكتي ماي يعني رو الأوروبياد نرن زي بس نمونية كي بيجي مولود كتب باري سياسي ده برلمانتير ليفل الجمع لنرويج كتب برلمان ده كرد بوناسليوا برنامج دانين كردستان يكجي سوريا دانين دبلو بتشوشك سوريا يدي داني تركيا بتشوشك بس وقت بنطار سركة دانين كردستان اف كردش كردستان هنا دمك او درفت هي يعني تخبد قبول كرن وكردستاني لهمي درا لما خابن او عقلية او منتاليتيتا عربة قالك الباشا ما مستحسن بس تعليقك خليل قادر دوسكي عزيزة بالجماعة ما بكردين اخونا بعربي بخوينين ما بكردين اخونا بعربي بخوينين جبوه بليوتيكا بجيدة بما هي صياغتك الخاصة للقصيدة وأنت تفصح عن دلالاتها في وضوحها المطلق أين كينونتك الخاصة في شكلها وجذرها وأهل الغموض الذي يسود بعض قصائد الشعر أحيانا يقتضي بالضرورة ثقافة عالية لدى القارئ وأي عالمية تحملها قصائدك في كل ترحال تذهب إليه زي بدار ما قد كاربي برسباي كتي بيجو باش كما قلتي تم هالبس يعني هالبسبون تم وقت من شاگرد دبی تم فیر ببی يعني تم خو پیش بینی يعني از هالبستی گاوا از دنویسینم از خود بینم انه اف نزیکی جیان من نزیکی وقت بین رامان من از آن اف البستا من يعني از خصوصیات خو تایبت ماندی خو استعداد بینم دبیدا يعني ابجي تشكي اول يعني لا تشكي بزوزي نوت يعني كلك زحمته وقتي تو هالبستك وقت بين تليا خودين سارو تبي بصمه منها يعني ابجي بر زحمته يعني بمليون مليار هالبس هات النبي صلى الله عليه وسلم ليه دبي وقت بين تم اجتهاد ومرخو بيش خيني بوستي هالبستي دخون وخيال خاضر تم وقت بين بهلي وبيم جول بي أبز تشتكي تايبات واندية يعني أب وستاندنا أب قلق وقت بين أب سر إشياج بوها البستي وبيستو 4 ساعات وتبيم جول بي يعني لكار لمال بهوالا رال در بالهندر از باردكم تايبات واندية كده دي هالبستو تدويدا ميدا أموال سر وقت بين غموض براستيجي يعني أب غموض جرك هالبست غامض يعني هناك بشرطي بيخو بيشكيش ناكي جبرجو هالبست جوتنت بي أري جوتنت بي جوتن راي يعني دبي وقت بين ش واطي خو هبي وقتي تبي وقت نمونه هل
جویک لسر داره ای جویک سر داره ای چمال دار کس که خوشه که نبی هلبست مثلا هلینا خود شدی که نبی هلبست ببین هوای خورا وقت دبین کتی هدینه نه هلبست همو کسب تشتی زانه یعنی لی گوبت واری وقت دبین او زیرک بینه که و هووکه خوش بده و خلق بی واو هب چی یعنی براستی تشکی بالکشه اب تیباتی ده هلبسته ابجی دکوه غموده دکوه و چارچوبا غموده لی وقتی تا تشت وقتین گوتن سنو به هلبست يعني وقت بي بوتنن جواكينا وقت بي رنشتنك بناف دكاسو ده هوالا داير جبينه كي ياجي وقت بنت يك شخوراتي ريبورتر كي بيجي سر هلبستي لا سر روشكي لسر سياستك يعني ابدا بهلبست براسي دبي هلبست او بشارتيات ده هبه يعني او سر او سر هلبست از بهبی من بسوا خليل ما بالمجرانا خليل 10 ساعات جير بيجي هين كيف خشوا سلام فريج بويانن دو هالبزباني مي هجاب مرن يرورو انا متشوبين يجي نجاحوفك وكي يجي دكتور صلاح حدو يجي عفريني برسا هالبست عفريني دك ام تخازن تعليقه دكتور صلاح بخوينن وباش ازي برسا خوبكن أري دبي حبذا لو يسمعنا الشاعر حسين قصيدة عن عفرين يشعر وهو بأنها جامعة للألم والحزن ويشعر أنه أطلق عبرها الزيتون العفريني استغاثته للعالم الحر لكسر كابوس الاحتلال. ليفل برسا من أبي هيجا حسين أنفكر الولاد هل تشتي جبو ولات بيقومان جبو كردستانية پرتوکت تهی ناوی آشتی جبو عفرینه آشتی جبو کردستانی تا چی ناورو کاوی پرتوکت دنیویساندی؟ گاوا شرعاتی سر عفرینه براستی مترسی یعنی ترسک مزن مراچه بی بهویک مزن چه بی و از آن وقت بین دجمن ها قاس هو و قاس کاره او قاس کاره تا بیشینه او قاس کاره تا تنهی بکی تا قرب بکی او از براستی او باندورك مازن سر من كرو بزاني داويه تشاو يعني وقت بين نرينك في شروجي لي من ويدمي من وقت داخيانيك نبيسون بالزبانه انجليزي ما من وقت بين وقت سوليداريتي تشي بكردي وقت بين بشجري كيجبو عفريني أري بشجري بانجك من كرد بو بشجري عفريني بكن براستی دمي أزبار بكم يعني هجمار قالك مزنج نویسکاراج هلبستباناج فیلسوفاج وقت بين شانوگراج همو وقت ده هزار وقت بين درباسكر إبذاكرن يعني جي همو جيهانه إبذاكرن جبو بشجري عفريني أو جتشكي أو بي بشتي عفرين شو يعني مزاني يعني عفرين بإيشك مزن بخمجينيك مزن إهاري من شما ما قلتم يعني وقت بين تشتكي رمزي من بانك دن هالبسطوان جياني كد من هالبسطوان جي تايوان دوستك من يعني هالبسطوانك هجاية ما بانك هالبسطوان جياني كد جو هالبستك لسر عفريني سر كردستاني بنفسي ما يعني وقت بين زانه بنجي همو خلق چه سر كردستاني زانه يعني چه سر كردا زانه سر روشا كردا سر ويجايا كردي سر هلبستا كردي همو وقت بين تشتكي بنفسينن هلبست يعني ما قلت او كان وبراستي پر بشدار بين پر هلبستوان بشدار بين جي همو علي جياني نبيسان سر عفريني رابي ما پرتوك بناوه Peace for Afrin, Peace for Kurdistan ما بزمان انجليزي وبزمان من پیش بوتن جرانویسان و بزمان اسپاني يعني انطولوجيا وقت بين نابنتوي سر كردستان و سر افرين ماتشيكر يعني منو 102 يعني او نبيسكارا او هلبسوانا اجتيوان
يعني أوجي براستي از الهوج مران نشكافاي كبي يعني خاشيك بمفاجآت بي يعني هوقاس البستوانا نبيسان هست دخال سر عفريني سر كردستان نبيساندن هست دخال سر روشا كردي نبيساندن جمرا براستي جي أو أبورتيك جي بورتيك تايبته يعني برد لي من قالك نازلية برد لي من قالك بهايش بربول سر إيش عفريني هاتن نبيساندن بالتلية من هالبستوان جياني وقت بين رامان وخون ورقياني وان هاتي نبيسان من أو بورتي براستيجي أبا يعني من بيجي والله بيجي أبا بورتي مازنة يعني هو أنطولوجية يعني بهيفي ما وقت بين شقص أم بكن أم شقص جبوا عفريني بكن ما تشتغنا كري ليه دبي تجاري جي أم بتشي خودن رانا وستن وأم بردوان بكن جبوا عفريني جمرة سمبولك آشتیش سمبولك حسكريني سمبولك دايكو من براسي عفرين يعني دبي أم حموت الشجرة بكن ليه خليل بنفسه نقول عفرين شو يعني أوجد دوي بواريات أبين يعني بقولتنا وبقيريني وبقول يعني تشتغل ناتي بقران عفرين والدبين بهذي ما بقاري أز ومجبوي تشتيجي أم أودكن يعني خواتي دكن بيجوانا متشابين بين هيجا حسين متشابين بين ومهردم شعبي مال ريا عفريني بك وروجة روجا رزقار ببو خلكي لي بقرن أم هيدارن جوج هوال عبد الخان هلبست عفريني مر بين سركراني وتشتكي قالك I am Hussein Habash, a poet from Kurdistan. برینەکە ناوێ وێ ئەفرینە ئەزێ دلێ خۆش کۆمباخیە گوبساڵان زرارێ پێ دەکە ڕێزگار بکەم و ژلەکەین غەمگینیە تاری و ئێشا شینجی پاقش بکەم ئەزێ قالکین زووە و هەشک ji ser dîwarên wî rêş bikim û qujmirandanên kûr yên gulser rûyê wî derketine tûz bikim ez ê goştê mirî jê bibirim û duhnê gudirehên wî da kom bûye bikşînim erê ez ê her tiştî serrast bikim lê tenê ez ê birîneke kûr bû her roj têda mezin dibe bihêlim navê wê birînê jî Efrîn e ez tu kesî nahêlim û bûyê bilîze yan jî jê nêzik bibe yan jî wê derman bike na ez nahêlim ew birîna dilê min e tenê ya dilê min e û pê lêdana dilê min serrast dibe û tenê bû wê ez dijîm û sağ dibim. Muchas gracias. تو هر بيجي كك حسين تو هر دم لدنيبه فنجيتا فرسام ياداوي زي دربار برهفوكا تأزدن جنتا برهفوكا داويا قوتبناوي بيزاريا بيكركي وستياي قالوا بيكر كي الجنتا شما بيكر يعني أبا وصاز بيكر وقت بين رمزكي أوي يعني بيكر حمو سر بلندن بيكر مثلا تبيرا من از جاكي لمقدونيا بيم آدم زاجايفسكي مارابي أول بستوان بولوني دربازي أي بين پایتخت بین و دی تمثال کی گلک مزنج الکساندر مقدونی رهبی هوا بجنقی و دی خب بقابل که بشین دادا گوت از تصید کم او وزیر روشنبیری بالبر يعني او تم اون لی پیکرد من وستیاینه از پیکرد وستیای رام روبد وستیای رام بلوب شکستی راه جبرگو او هالبستوان تأوي تنبيك أجر نب إنساني شكستي رابي غمجيني إنساني بندست إنساني وقت بين روبن حتى بيكر الوستياي بن يعني دبيت بشجريا وان بكي وان رابي يعني بلكي جويت تشتير هذا بي يعني أو برهما من الكردي داوية من بس برهما قدنجي بالإنجليزي لأمريكا دركت
أو هلبستن بجارته بنوبي الروس for the heart of life يعني يقول لك جدلي جياري را أو برهمامني داوية دي وقت بين قلتي أم بيكرد واستياري رانجي بله هر بيجي قال لك تشتكي خوشك بو درس باته أمي برسا داوي بكن لك حسين هلبستا كردي يشروجا وي ولو توك هلبزفان وتبيني نفشي تا آن نفشي نو هلبستا كردي نيفسينن تو چاوا لید نره يشروجا هلبستا كردي آنو جن قالوا خو بچسبينه بكاري بروجا كجروجا بگه آستا جيهاني بكاري بروجا كجروجا هم بيجن خلاطة نو بالآليتراتوري وبسكينه فرمو يعني خلاط أو خلاط يعني نتشتكي أو يعني أو وقت بين تشتكي هلبستي تمام دكي يعني بيسوندني تمام دكي أو جي دبي هلبستوان بين نفكر إن بيسكار بين نفكر يعني أب تشتكي أو يعني ليه از بواردكم هلبستو كارلي جاگر تباش بشو بيني تبخيني هدي وقت بين نفسك خوش تبخيني تبي بيني هلبست براستي الدقادق بلنداية يعني تكاري ببي هلبست تبر هلبستو جياني تمبوتي يعني من وقت بين اوك من طيبتها از دبين ديوانك هلبستي خون تتيدو دي بينش هلبست بدلي تابن او ديوانو سركتيه اجبرگو تجاري تنكونج هلبستو ديوانك هلبستو حمو هلبستو حزبك يعني تجاري وصنابه تجنكو حزدك اجنكو حزدك بايدن جنكو حزدك يعني از دبين ما بينش هلبستي دو خوش ديتن جور دليم به از دبين بسركتي يعني اوجي وصا يعني جنم وقت بين زيوان تيدو هاي برا يعني بس دبي وقت بين جنمي باش دركبي رسن دركبي اوجي هيا لي برس جريك فرمازن تناف كرداد هيا از دخوزن بيجي بينم سرزمنش برگو پربالکیشه هلبستو کردی نتی ورگراندن اگر هلبستو کردی واری ورگراندن و بگین جیانی وی وقتی امیزانه بند لهگر هلبست آستاق بلند لینا هلبست بواردكم پر باش دنفسين پر خوش دنفسين ليه هلبست وان تتشقص هلبست وان كي مازن بي تتشقص بيشكتي بي تتشقص بالكيش بي قلت ناتي ورقاراندن بلكي يعني تنوف ملتي خوضا نوف قندي خوضا نوف هفالت خوضا هلبست وان واكيد انت جياري نه هلبست وان برو كستا نصناكي ناوتي ورقاراندن زمان الزندي نما او يعني السيداي جگرخوین وقت نمونه ببین هلبسوانی کی گوره مزنه يعني هلبس جانی جگرخوین براستی کس لجیانی ناس ناکد نام مکرداد مزنه و براستی جی مزنه و هلبسوان کی بالکشه لی ناوتی ورگراندن يعني یک جارا تی پرس کرنجی وقتی از بشداری فستیفال دبم هلبسوانی وی مزن کیه يعني تدبي جگرخوینه تدبي شیر گوبی کس تدبي يعني چند ناو ادکون کلاسیک نو کس بینه بیستی براستی جبرگو ناوتن ورگراندن کرداش خورا نکری غم وهم وقت بين هلبست نفيسوندن نفيسكارد خو هلبستوان خو ورگرین دبي دزگه چیبن هلبستی ورگرینن نفيسوندن روماني ورگرینن وی وقتی بین هما کرد باز بن يعني از چوا خلق ناستکی يعني از دریا ورگره رو يعني ما حسين حبش چوا واری ناس کرن يعني او هلبست مواطن ورگراندن زمان اسپاني زمان انگلیسی چینی زمان يعني خلق دوير ريكيرو مناستك يعني خلق دقاري دبيني اجبروي او دبني يعني خلق دعواتو دكي خلق مناستك خلق البستي دخيني خلق جمن جبو انطولوجيا وقت بينج شيست انطولوجي تيدو بشتار بما انطولوجي نوغناتوي يعني اجبرغو هالبست مورغري يعني دخوزن ايرو زيرو او دكم دشينا لي هالبست تنا بن انجليزي تنا متي تشاو بشداري فستیوال که بیاجتی چاو باش داری انتولوژیا نوونتایی بی تنه تی چاو بودی یعنی دوی کرد برای خو بر بیتشتی نه بس نویساندنی بکن دوی ورگریجی بکن هفش دستگاه گره کن دوی پرا برجینن وقت دوی وقت کردستان باشور وقت دوی يعني هناك وقت بين أودوان هنا يعني پرا الجمع قبل وزارات هنا وقت بين دستگاه هنه دبی ورگری بکن ورگر نبی و جای کردی نفی ناس کنن براستی و جای کردی دیجیان ادا از کارم
سدينا ياك نتي ناسكر فرمو ورقاري بكم يعني محمد دبوت اقرا سمو اقرا ام جبين ورقار بكن يعني دبي ورقار بك حتى وين ناسكر بله هجا حسين بس اتخازم في زانياري بدم خويا كرن دما قوزات النرويج هلبستن سيداي جيغرخوين بزمان سويدي هاتبو ورقراندن ولفير برتوكا ياغو متخوند الانيفرسيتي دي لتراتورا يا نرويجي دو هلبستن سيداي جيغرخوين هاتبون ورقراندن زمان نرويجي جي براسي تشكي هجابو داني بو هلبزوانه جي كردستاني سيداي جيغرخوين يعني بسويدي هاتي ورقراندن وبنرويجي هاتي ورقراندن بيقو مان يعني نبتسه من دقي تقرتي دقته هكرمك يعني مو بركو دمك دريج سيداي جيغرخوين للسويد دجي جيانا خالور در باسكش بروي قوتي ورقران ليه برفرح مثلا نابينم جيغرخوين وك هلبس وانا دوي دميدا وك ناظم حكمت وك بابلو نيرودا وك او نهوتي ورقران يا راسي لا مش يتخصص يعني بيجو برتوغ قوي بانجليزي ناديتين برتوغ قوي بالماني ناديتين يعني يعني كانت هلبست او ناكن يعني لا جو مخابنية راسته يعني دليل لتراتورا كردي بي ورقراندن كلماني زمان جواني من انجليزي فرنسي الماني برسك دي هبو بس زباورم دما مقدية هجا حسين مشتتر نبون براستي قال لك تشتن هجا هبون قال لك مديش شردوب برسيانا خير جارك يدي امكار انت بك الميفاني خوا ام باشتري سر هالبستي راوستن وتك من كورانية افاكرنا هالبستي قلت لك تي داوي هبت كرمك كارت بيجو امي خاطري خفاش جي تبع شباب خاص قال لك سباس وقت بين والي عبد الباقي وقت بين سباس بو تماشاوانان سپاس بو بشداروانان البستوانان ویسکار و هوال و دوست سپاسیا و حمود کم سپاسیا دوست میجی سراس دکر تشتن بمرة سراس دکرن سپاسیا ویج دکم جوارا شبك قلق خوش دخوزن و بخاطره و قال لك سباس هجا حسين قال كيف خوش بون وهبونا السر في قنالي وقال لك سباسيا همي هوالي كومنتاري خوني بيساندين وبجداري بروغرامي بون وبس ساعته زيدي 20 دقيقة من قال هفن قال لك سباش بوا قال لك سباش بو كك عفضال خان التجاري يقول كنترول ده على كاربو بمرق وجه البزفانك والهلبسة مقاتبه وانا الجديد داويجي بريد وان خاطر جي تماشبانا بخوازن اجي مخوز يهلبسة كيتي داوي بيني ويخلقي حتى جارك دي بنابي خوي نابي كيتي I am Hussein Habash, a poet from Kurdistan. برینك ناوی وی افرینا ازی دلی خواج کامباخیا گو بسالان زرار پیدکه رزگار بکم و جلکهین غمگینیا تاری و ایشا شینجی حاقش بکم ازی قالکین زو و هشک جسر دیوارین وی ریش بکم و قجمراندن کور ین گل سر روی وی درکتنا پیش بکم ازی گوشت مری جه ببرم و دهنه گود رهین ویدا خون بیا بکشینم اره ازی هر تشتی سر راست بکم لی تنه ازی برینه که کور و هر روز ایدا مزند با بهیلم ناوی وی برینه جی افرینه از تو کسی ناهیلم و بوی بلیزه یانجی جه نزیک ببا یانجی وی درمان بکه نا از ناهیلم او برینا دل منه تنه یا دل منه و پی لیدانا دل من سر راست با تنه بوی از دجیم و صاغبم. Muchas gracias.